Ajde, fuck hote, no! Gdje pet, no? Pojedu, bož! A ti si, Pazi, pazi. Samo škola sam na vodi, pazi da ti ne prije voda, mate. Sam mogu svojno, hajte steći nekoj flajštra. Debelo, gremo ali skipamo? Sve nije naš fest, čist malo maš. Pusat! Ajde no!
ajde! Daddy so problem, Daddy! Jebaj, ko sparčno. Tri so že mimo. Ome dreve so zelo presenečeni. Ko so ležali, da. Že nam letreče bili. Da gremo pol dol tam, da ti razkužim. Ovo na koncu, ovo koncu. Hvala. Še malo pa.
tänker att hon är idag till här. Ajde, gremo. Znaš malo počinimo na pilu. Vol. Kako šla čes? Bolje sredi.
Košta se košta. Neka šverca. Ja. Upam, da bo malo zapit, če ne tole katastrofa. Pizda za 30 € da ne morem več pijačo dati. Znao da nam moram, kurba. Jaz sem rad šverca. Kar. Kdo bi vedel? Blago, ja uvijek bi se sve svukao. Če flaša, makar se po poti vzela flaša. Ne mrzne se. Še ima nekaj flaš tam zadnji.
hladnu vodu bi dali kmeti. Se daru krenu, bude rako. Može brez zub, ti ne bu smiješno. Kurde, ne. Koliko ubiraju tu? Koliko je? Ok, hvala. Sedmo si. Daj, no! Daj, kva čakaš, pizda, no, nismo na širu, leži. Daj, bila te pizda, mata, nema. Kak šik imate vi? Ajde, da beži, da televiziji, bomo. Ne lasim gledati. Sve ga prenesem. Baš resno. Resno. Ajde, kasno. Se skoordinira.
trochę. Te dvine. Da mi samo Ma nisam vidio, mislim, mogu bi se zagnat pa se pol dvignat ga. Sam pa te pomagao. tango smo šli v spodi po vseh štirih. Ja, pa še tam tisto je teka, veš, je vse odprt prostor.
meni to ni panika, meni teško gljivice pa svi pluvaju pa to. Pazi na beja. Čitam da se neće imati. Klizi! Sploh jih nisi glih kar za vrat vrga. Gadno je. Whatever.
treba probiti. 6:30 minuta. Kak se ti zdi? Hladno vred. Ne, uvijek sam takrat počutil. Uvijek kak sam počutil, onak, zna biti, da bom 30 € kaj bolj pametnega ložil. Ne boš ti povedal? Nekom Bog izgledaš. To će zelo momak igra. Sve te prime, gospode.
skladi, brate, na primjer. Ja še pol nazaj pa tiče se gona. Ne moram. Možeš zajašiti, brate. To se mi je prerisal, to se mi... če bo fulano blato, pa to plavalo po ne bom. Ne bom šel. Se zelo nek spomnim. Šel k Švica, mora biti noter. Sam temu šel pa posnejo, pa bom šel mimo. Nek imam malo.
Unje ožji pa manjši, unje pa večji pa daljši. Kjer ga gremo, leva ali desnega? Spomnam, kako bi šel. Jaz sem tebe peti pa šel za tabo. Ne moramo iti oba naenkrat.
do tega malega. Pa ga moraš mi stopati. Se struta že v gavno. Ja, te je polil. Predstavljaj si takle, da bi mogla biti cela fotka cela blatna. Ja, to so še ne. Samo vse šla po litek. Ja, bomo začeli zavijati počasi. Ja, se švrcajo. Verjamem, da ni neki baš. Koliko je to? Ok, cool, hvala.
dol, da menjam baterijo, ker je pa zmanjkalo. Ja, mi smo zadnji. Če smo zadnji, ali še folk z nami? Ne vem pa, če še bi se ostal. Ja, itak mi ti tvoje uni na jedno. Če se mi da iti pretmenjati. Ja, meni se je tale bil lažje, veš, ker je bil skozi tabor. Si se lahko sam določil, a veš, te korake, ono. Une so bile pa ful narazen. Kje je pa Štrom? Tam je že Đanez. Se folk že dum odhaja. Ja, normalno. Glejte, kako. Glede na to, da... Koliko je? Kaj se šepsa?
Jaz te lahko dvignem, pa mi stopiš tule gor, pa se pol potegneš, če boš lahko. Ajde, stop ga, to, čez. Ajde, 3-4 dalje. Ne. Ja, ne moreš se... Ne. Ej, še kar ne jede. Ni tam zadnji, ne? Evo je, ajde. Lahko. Grem pol kar zelo, da ti razkuži, pa pol maj. Ali kaj si mislil? Najboljš. Ja, ne grem se jaz umit, pa pol taj, pa maj, pa gremo hod. Evo je. Ovo tada. Ja, zato, ker si imela dve noge na tleh. A veš, si bila skozi ozemljena. Ja, mene je streslo. Glih, tisem trenutek sem začutil, ko sem to nogo dvignil in greš čez tebe v zemljo.
Fuj, ej. Masz prychal. A jak na kąty? 6 za 9 na toncy, Michałci, 6 za 9 na toncy. Zwrócimy już nas, ale program skończył do końca.